Tanzania kufa. Yes, goko neko. Ne TikTok na Facebook. Na Facebook. Ni rau mafansi ma mso. Rau ama fansi. Ya kutoreki na quality service. Leo komera gatiri. Okahane turekira cito kuvai. Kuvai okane turekira cito. Nilikuwa nasema kwa Kiswahili. Good services, good rates, and pia connections tuko nazo hapa na pale. Ukitaka kwenda cruise, ukitaka kwenda Europe, ukitaka kuchukua chopo, unataka kukimbia mahali na chopa juzi tulianguka nayo huko Naivasha. Naivasha huko ngimbia. Ukitaka kwenda na chopa, VIP services, kama ni mkulima mdogo hapo zote. Very good. Asante, wish you all the best. Thank you. Asante. Thank you. Leo areria akenya na orire hiyo kwa la drive kwa na kasi. Na leo ule wage biatia. Ndathio uoma. Leo hata kwa ndathio raya. Leo wewe umenye ndongethi athongo matigere kocoki. Wewe kono driver aje tatu distraction. Eno nio metaga melanin. Eno nio melanin. Nio athongo metaga eno. Metaga eno. Eno nio athongo maga. Na ruo kienda kwendwo ni athungu biu kubai ikira nginya dread na ndugacanure we nduonaga wekira ithatu haka muthu metaga ni wana dread ile ihana guruki iracoka Saturday turathie kesho kutwa tuna dina na tureige tuna Mathakaroa tuna wa Munyoro 1 tuna Baby Top tuna so many Kenyans tutirathi siasa twathi kwendia Kenya eno na riu nie no ndikiruta ndikihuraga siasa wewe ni judo huraga siasa ndiandikitwo ni thirikari ndiandikitwo ni ndikitwo no nie nyandikitwo ni Wanjiko na Wanjiko wakwa all over na gemini shiku koguo twacithi guku no nginya tuthi nginya kuria kungi so ningathie Federal way holiday dinner na kuma hau ningathie Limbs ningathie kuria nyama na ngeithia andu na tuhoro mbica. Nani gatwari It's me baby T honey niko huku na nyatere Oi kugo no andigira show flight. Haide ni wewe kuo. Wewe mwena wa hianyu. Yeye ndio akoroku. Ona kiara koroku. Na ndio magaretio ni sponsors aige. Dena adequate safaris, dena Tuma, it's a money transfer app. It's from UK, mashokie besha guko. So ni app ya gutuma besha kuma UK kinya guko Kenya. Na nega igira UK gicoka thio office-ini cia Tuma app. Riu ndimuonie office iyo na ngirore ekuo na uria mbeca ireka koguo download app iyo mafans akwa aria me UK Tuma app eko ninyumagaretio ni Spencer ndono gipaki airo terori aterere kari mutu ndathi kwendia Spencer ninyumagaretie Dama Spares ninyumagaretie Kabro City no Kabro itana kuwa Fins to Africa na Meko manager waitagwo Naomi ni akinyete ninyumagaretio ni Shell no hari itangi kimakuwa o regurete indo citu na adequate ninyumagaretio ni Dabi Hotel ekuria Karatina na ne ya mafunde ya umwe witu wa Ruraya aka invest guko John Wadabe ne nyumagaretio ne kai mutirorekerea na mutu ucio wa Spencer ri ne nyumagaretio ne Shell ne dauga Jack Daniels on the rocks JD oh hajo hiyo gakena itiguo ne nyumagaretio ne Red Bull ne nyumagaretio ne sunscreen na products share brochure ne nyumagaretio ne assure othe aria kuhota kugwata na rita na hota kugweta othe ni ndimendete na of course gakiumagario ni Ngash niwe event organizer wa Kikuyu Culture Fest. Kikuyu no Kenya Culture Fest. Ngash ekuria Mayolo Kenya Fest. He andu wariganirwo makumagaritie no aya makumagaritie physically gathemba kubai Jackie Wareire mami Jackie Wareire team photographer team adequate twina moi wa guko airport na mutumia wake etagwo Linda na mafanza ko riu let me say hi guys. No come to Kenya. I don't think so. Ni gukora kwa horera. Thank you muno ni ukumisi gathemba
Nioko misi gato. Nioko misi gatonye. Oh, Gatonye, I love you, Gatonye, you're my son. Nioko misi coconut. Ti coconut ya kuria, coconut bodu. Niendete avocado. Nioko misi Stacy. Sha, Dana Kulehe. Nioko misi Gathaia Dennis. Oh, Gathaia, I love you. Na nego kawima first. Nega morehera goodies. Nega morehera clients. Tatuma, nega morehera Jack Daniels. Yes. Tuta party, Wima Fest, 3 Mount Kenya University, Korea Pavilion, Theka. Yes. Goni anytime. Nioko misi Gathaia. Gathaia, wajera Gathaia ni dauga na dauga wa Wima. Nioko misi Man Simon, nani akorwa turuma ndeka thate thiru. Dekia ka live gaka. Saimosha. Kata. Katana. Wagojiri. Oh, mommy, I'll bring you a handbag. O gathoni wakuni. Of course, Gathoni Wakuni is our girl. Mwagi wanyu na gatoto. Anyongerera thiko igiri. Wakasungura. Nego momis. Mzima. Anytime, mommy. Nioko misi Tea Master. You know. Triza mama kenjera terere. Kaigatangirwara na nigakonina na cai. Triza nego mutwara kwa Adequate Safaris. Aheo holiday kuria. Nderare ogwa andu magakiuga she's not feeling pregnant. Na horie thimu. Athie kuhuruka. Haya. Nioko misi Dama. Oh, Dama, thank you. Dama ne ndo managiva wezi ikemono. Yes. Odoria gaming tugeka. Ona. Mahotane. Odoria tole hiyo poster yangu ndio nisome clients. Odoria joiri. Dama hota gugubuata. Riu ndagetekerio. We gukiria wiki icio nduthia na ndege ate ogua. No athiagira na ngari. Ahota gutiga kandi yake ya cana ndingimuteithia ihithiro. Ni nona ndariganirwo ni Health You. Health You. Things for Africa. Eo ni mugete. La Roche Posele daiga. Biolax ni maguta na merunda mall officially Adequate Safaris mari. Na thukia karithi yakwa wa kuma guku. Ore officially Adequate Safaris ire Kiambu Road Runda Mall IMF first floor mweno wa barabara. Biolax memweno oria products natural share leaf share seeds na ni international brand. Yes. Na Damane dauga Paxmana medagia ki Google Paxmana. Kuria twari kuria. Book reservation. Nioko misi JJ. Paxmana J anytime. Nioko misi Grace. Ni dauga Kenjaba. Kushi Motors guys. Kushi Motors ni kuriganirwa ni marakwandikira haha. LNT. Yeah. I'm excited, I'm forgetting. I don't remember when I'm on air. LNT no kirendera shokiria gaga. Plans nege. Onareta hotete gwikira poster ine ta modern furniture. Thank you so much. Yes. And so many others. Nego thigiongagirira tondu nona nika kwiki travel. Yes. Atenega? Nashira ndagwetothe. Kwena tuma. Weno eugaga ndibulu aina gako. G-Sport. Na ugatha ici ni. Dena tuma Adequate Safaris na ndĩrekĩra nguo ciao ndakuwa tu inyaga na topu ciao koguo brand will be serious. Tuma up Adequate Safari nĩkĩ gotire kayarenga Tuma up Adequate Safari Spencer LNT ndakuwa mashani gumugira na kuria goko thirikari no nĩ nyumagaretio nĩ Wasafi Bets. Filmsco Africa araitakerete necio Filmsco Africa Thika Group kone turaheana title deed kuria Thika. Health You ni ndakuwa mashani ma bio mashani tea hatire na competition na LNT ni mashani ma chai aya dogeruga mashani mama nyua wo hakwe na toilet. Health You thank you. Share thank you. Capro City thank you. Dabi thank you. Limbs maje terire kuria Limbs actually Jobaso. Kushi Motors, Jack Daniels, Red Bull, Bio, Dama, Paxmana, Modern Furniture. Actually girl they take it. Thank you so much. Natikwagirira mono. Naturi giadia mono. Asa.
no ngai gwĩtĩkĩra. Amen. Amen. Netha cia Ngai. Tikwe ndingĩendia mũno. Thank you. He andũ maroria atĩrĩrĩ. I can take questions. Come, my boss will take questions. Yeah, my boss is here. Okay. Uria icio kiuria gothe mundu ena kio no wandike haha. Auntie Jemaima haha ni akugeithia muno. Auntie Jemaima, thank you. Nitugoka event yake ya mutumia Mugikuyu. Ni maito moga. Marori. Akohe clients aya maito moga kete mogo brand. She's a good girl. Mundu uria wendaga kiria. Tio thitaya. Tio guthukia twina client au mano gwiko. Ona urenda guthukiria andu. Ni njaragia uguo mwina kinywa yake. Maithori ni njumagaretio ni andu guthima thia river. Era kaire tugakureire nigetha nyingire. Located Runda Mall. Yes. Kiambu Road. Headquarters say how first floor. Na to face it. Mororete para. 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 The house na the other office Legend Valley Business Park. Yes. Near Baliaki. Right. Very good. And we have other offices coming near you. Yeah. Thank you very much. The mobile number 0768 yes 555 very well 0768 yes 555 thank you Riu ni ihinda ria kuhagi baby T tukimumagaragia ukai thank you so much ukai tumuhagi thank you uka ai toka Nani wina nyimbo cia Ngai. Yedi njuete. Demore. Yedi mala demore ule demore. Na njuete. Deja kireu. Alele, ni sadeba. Please take care. Tuna gathugura ka Adrian. Aboye na Gao na Tonyoni. Please take care of those pets. I'll miss you. Come here, Abba. Abba is from Adequate. I'll miss you guys. Thank you for being so nice. Namtafutia hii. Karibu Kenya. Sasa ni Adequate Safari. Watu wanaomba. Watu wanaomba. Unaona kisha unaona Acha bebo kutokea nidasha kwa thĩinĩ ndĩkĩenye ngũhũrĩra rori ndathi haya thank you hena sponsor ũngĩ wa email comment Ngai Your Excellency ndigũkũ airport ndona waikirio ũguo nĩ anene na nĩ ndaingĩrĩra gaka karungu Tuague kuhingura nguo tuonwo kambuni itu tuonwo kambuni tuague gucihingura tuonwo tuonwo turia kama maguta Opo ya poti wathirirwo ni maguta kurara thiini we. Guys, kwaragia na gĩtungati just to ask kana nderathie kuria ndirathie. Mugucamania ugire gwitagwo Hithiro. No nginya tuthi tuikarie atongoria. Hithiro ni okeno. Muno kucuria cuga cia mbinda gacemera gene customer. So like wagite ukakubaio kia kunyitire andu kainaine ndaigua ni unyuire we ni ndinywete nda kunyitira kau no rakinya yo poti tena na niguo ciragiro ario customer na niguo ciragiro ni ogua We cut.
Wala kadeki. Umenya na titipo ya sia yao kanyo kwa. Mwayo kako haizania tukeheagwo mbea no kareke tukeheagwo mbea. Tuna jamba shikure kama shokelie. Tuna jamba shikure from foreign ya go CID ya go air hostess ya go cabin crew ya go very nice anyo baito ya keremi ashiothe kama shokelia gaba moi ndoraka kono Moi no ko haizania. moi nerekire hiki Oh, nĩguo ndĩkĩo. Moi ũrakwenda nĩ ũndũ wa ũhiki. Narakuwa bagi akauga nĩ nditũ na mũrĩa nĩwe mũmenyerete gũkuua ihinda. Ona kende nĩ kĩinamire. Rĩu rĩ mwana wakwa nĩahũtire. Can I let me take care of my son. Bye guys. Okay.